Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigado pari bata bani panurang subut nerion, pasada hita hurta, martongko mahita. Terima kasih puji-pujian ma isombakon ur nami bamu Bapa. Natongtong iramot kon ham daging pakonton benami. Isarihon ham na perlu benami. Jana ipasu-pasu ham horjanami sigado pari. Alena Tuhan, bani panurang sogoton pemerite hatamu, orang ham urah pikiran nami, masih bani ganup tanggung jawab nami, tetap hatamuin, nagabi onjolan di pangarapan nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jolam merapakon tonggo nami. Amin. Bapak enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panorang sogot niarion, nabu isisihan nami marhiteon ni channel YouTube pon, hatani bata nagabiri kapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024 aima tersurat bani buku Titus bindu 2 ayat 10 sada na makatahon sonon ay dom memulgap idop nihur ni nebata bahen haluahon ni haganup col. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Anggo adong mahalak na marsukun hubamu. Ahado onjolan ni haganupan pangarapanmu. Asiboy ham tetap pokut. Ibagas ganupan horjamu. Porini pe bagi janah masam tantangan sonay agi parutolon. Nedo pakon hita ibagas parpuluhan taon. Totu balos ta aima. Halani do memulgap hidup ni hurni nebata. Marhitehon ni na ibere Tuhan Yesus hosahni. Palamate badahayu parsilang laho makop-kop hita. Anggolang mate Tuhan Yesus makop-kop hita. Totu langa dong onjolan bata laho marmalas niuhur ibagas 10 taon. Langa dong nagabi onjolan ni pangarapan ta bahasa na dong matongon hita itobus kumbani uhuman ni dosa. Dong mamaluah tongon hita jana gabi si parupe matongon hita bani haguluhan si sadokah-dokah ni ilobe-lobe ni nebata. Onma idop ni hurnadong memulgap ay ibagas parguluhan ta. Alani ay sukun-sukun na paduahon. Sonaha mahita mandalani parguluhan taon. Anggodom matongon talar. Idop ni hurni nebata bahen haluahon ta. Lang pita haluahon ta tumang. Tapi haluahon ni haganupan colma. Totu si bahenonta na parlobe. Maningon lambin roh marbagal lima idop niuhur ibagas ganupan lahuanta. Jadi meredong pehalak na marsalah dopak kita lang mitor urah kita manghumi. Atap anggo adong hakurangan ni hasoman lang mitor urah kita manimbilisi, tapi nasa natarbahin hita, mardame hita pakonsi, nasa natarbahin hita, itogu-togu hita, nasa natarbahin hita, iajara-jari hita, ase ibagas parguluhan ni pe, mulgap matongon huma, idop ni hurnine bata, nalang pitah paluahkon hita, tapi pitah paluahkon haganup makan jolma salinari ase marhitehon ni panugunuguon ta lambin talar matongon idop ni hurnine bata lang pitah paluahkon hita tapi paluahkon haganup jolma napaduahon si bahenonta halani domma talar dong memulgap hidup ni hurine bata na dong mapaluakon hita maningon mahomani ijaga hita
hapormanon ni pargoluhanta. Jadi barang aha na boy manlajo hita gabi madabuh kita hubagas dosa, ijaga hita madirita. Jadi maningon ma iparomban hita pangarapanta hapor sayonta pakon horja ni tanganta rossi na isura-surahon hita. Jana na parpudi sahali na patuluhon si bahenonta tandani na dumamulgap tongon idop nihur ni nebata. Barang ahape na nihur jahonta. Bahen hita mahaganupan ay onjolan ni horjatta aima idop ni hurni nebata jana idop ni hurni nebata aima tongtong si ajam kononta ase ibagas malas niur hita laho makorjahon horjata si ganupari bahen hasangapon ni nebata. Amen. Oras mahubata ganupan